research ko topic lampai point ha documentation ko lampai point ha din khai za za lu indigenous knowledge ko lampai point ha za din terwang ha din min tane ta ya ha ko our topic ha ji ku khai bo de so ha documentation and preservations of indigenous knowledge to tinga hai bo topic ra dis ang di de iki khai lo za di ai sai iki khai zo za din sila ga no ha topic di zo za to za khai ta mi de di i have go indigenous knowledge to be sera ali huwa di to the indigenous knowledge book tinga lo king bambe ha dong kang indigenous knowledge dong kang se di lo to king bambe to di se dong kang se ali din kam la ge hoi indigenous ali wo traditional song bambe khadi ali wo festival ram making bambe indigenous craft bambe indigenous food bambe to the indigenous craft bambe the tool and technique of hunting fishing to the katam katam bo mri lui len tu sa king ba me tu di se dong kang tu din tang la de din kap la de tu jing su din di din la le di den swan ma de the importance of documentations of indigenous knowledge ali pui pu ching go se ali pui pu ali cheng se ha document to khai sara we ra boy tu lam pe ka king bi za emphasize chu za din won za the indigenous medicines ko lam pe za wa khan ya na kha din khai ta za tu ali ko thanai chau khai za loi kum na kam ne the indigenous what is indigenous to tenga limatiu si dana aligo aliu singna roderick wizuna maina di the indigenous people go to pana revisiting of indigenous crops to ga pana din mui din khai the indigenous to se so to indigenous to kubulo to lampai di pana din mui din khai the po concept be po definition e pikhan pana din mui din khai mi de the ha kum lampai indigenous ko lampai to the indigenous to ko se so to lo to se idin lamba ban ta di to the ali si de bam de the indigenous to has said to UN defined to have the group of people whose social, cultural, and economic conditions distinguish them from other sections of the national community to the UN it is defined to high. The border high indigenous to the Kobos na Liang Laga Pusha Dilung Mai to say the Zishuma to Imilum high and low high awo lampera. The indigenous to the sublat the dim thing as the at origin to the dinner to have colonization to one book masaship have established state boundary kanwang buting to the longbam kadiu mai longbam new mai dong kang to indigenous zalim chusi indigenous people to see the have indigenous go definition the king bame the alu se dong kang an pe to ka thai bam la de indigenous knowledge to indigenous knowledge se de go to indigenous knowledge to follow so the indigenous knowledge has been interpreted in different way in different place in by different but generally we understood as local knowledge or traditional knowledge so the about traditional knowledge alu pui puching alu pui pu mai don alu pop pe mana ten bam new go knowledge to has the indigenous knowledge that to the ca to say Warren Hastings editor defined to high indigenous knowledge to have indigenous knowledge as a local knowledge that is unique to a given culture or society to the Warren Hastings and it is a indigenous knowledge to go to from defined to high just like UNP na it is defined to UNP na defined to have to that the specific systems of knowledge and practice that are uniquely developed and confined to a particular culture or society that is transmitted over time from generation to generation orally through demonstration imitations from earlier years and learn by repetition to the UNP na the indigenous knowledge that's defined to high indigenous knowledge that sanlap ba the dimpo tenga siba and siba sina aliu pui puching aliu po pe ching to have the indigenous knowledge the point indigenous knowledge ka king ba me klo din min bu kun craft indigenous craft ba me to sara di lo king ba me se dong kang se to za ali dong pui pu ma no ten ba no ali po pe ma no ten ba dong bo dong kang se mai dong ka su ka tam sin the ten bam new boss to indigenous knowledge the ko it is UN UNP na it is defined to high it is a high indigenous knowledge the book definition hai di king ti khaba me di alu se dong kang to se ka thai bam sa di wang tang la ra kum po wan se di lai I tla din sara dim ko tan za to se kum bolong kang se din la mi de the one the our topics na documentations to say the documentations they had diga should how pa try lo to alu area I say Paul outlet na is a 1905 ga documentation to lacking the words I say documentation to lacking having like two ways area I 1905 international
International Economic Conference ka pana hai se documentation to la king pana chin patrai khai I said documentations are it involve activities to specific activities to the dine aluna CA to the session for activities documentation or activities dum consider gathering processing storing retrieving and circulating document or information to the aluna hai se to the hai go process hai go activities dum consider to aluna documentation to the ko to the hai go sa pol outline adi to the go ar pana international conference ga hapo kola king sinja aina hai se to documentation nei to way to the din khai the Samuel man Bradford man it is a documentation to pana define to high to the art Samuel na define to have na delo so the art of collecting classifying recording and making it readily accessible the record of all kinds of intellectual activities to Samuel na to so documentation to the define to high documentation to each involve the process of specific activities that are gathering collecting analyze collect to the word low one lo zamazang hai lo bugas to classify to palambo masa analyze to palambo high palaza mazang high palambo mazang high palabu so to recording kumbo storing to kumbo to se ga su to lo palanza store to kadalang lo kadi store to kailo to disseminate to the my who to share to share shareable proof like sian pa haibo se to haibo google process documentation to the ko Samuel nadi to din khai the haibo documentation go importance na lu len de lo sara alu dong to alu tuna si me documentation the importance of documentation to sara alu dong go khai nai go to present generations ga alu daw go generation go alu human ngo alu po mo ngo generation ga ten bam new bo du kan sa alu to silama bo se to hai de kam bi lo sa alu ko to document ha bi sa document thu khai ma bo jing so documentation kan khai ma bo se lo si ma bo ba me se bo jing so hai se documentation hai se alu lang bi ge bam chang ba me to se ina din ni za hai bo ko topic ga ina so chu ku hai bo the importance of documentation is even though people have information or knowledge or information got lost because there is no way to store them to the ali documentation kam khai ma bati ga so to the ali go knowledge ali pui pu ma no go knowledge how wang kin bo bai ali pui pu ma do seng how kum kwa wang kin bo tu sara to hoi ali go mri la to dim tinga have indigenous craft kum bo indigenous traditional craft ano na to hoi craft mariu tubo masa ka ha tubo tu ka ali ten sima ba masa ali ka ti la ma bo se kumu no kan se document de kum ga so ten how lo de tu za ten pra lo tu bo ko se de tu za videography ga so de tu za ten khai la document chu khai sara wi ra bo jin lo me tu sara se khat de se khalam bo za tu za ali go festival wa bo tinga traditional festival masa indigenous festival lam pe dilam batinga tu za aliu go festival hadi kingdom me chaga ba me tu sar ma tuibu ba me jo panza ba me se kumbu dongo se alu to hoy chaga ting de tu za chaga lo tu se alu shima ba me alu dong wai tam me dong khangse ma shi di shibam ta la ji di shima ge de kam ji lo to hai kumbu go arya ria pa khai bo document chu khai bo ha bu jeng ngau ma bu jeng shima ba me tu document hai bo documentation peging bam suna alu na chaga bo ting masa chingi sungpong chingi wong bo ting to hai alu pu alu po pi ma dong alu da jau sa bo ting to rama to bo ting sikum bo ting ga chong chingi wong bo ting ga se thing min ning za section za azan chunim ma ra leng one new way what new way what sun way wa lam pe ta new way to bo king da me to bo kwan di chu mo ni king to khai sikum bo dong kan se di mi ji wi bo dong kan se document chu khai ma sara le bo wa ha mi ra ha wang kin bo sing ding opat de tu za to hoi chen lui lam pe walan sala di ali wo traditional song ga di tu za len lui ba me a he bo lui ba me ka luang ton bo o lo ma lui ba me lo pu lui ba me tu za ka thon lui ba me ka lui chen lui ra mai di tu za pazat king ba me se dong kang se ali do what mai di chu shi ko mai ha da ali huwa to hoi kam zu ba me siro na ma za mari din wala mo ting mari to din la mo tinga za to hoi aliu go liang mai dong ruang ga da na ali na mari chu za din bang ni bo go to hoi hong ya nang mari masare kai wu yang mari chi lo mari ka se ali din sla zo me to hoi din bo tinga aliu sai lam pe khang lam bo go
generation ali tina ma dong ra hai ko mo mri di shi tamira bo de ka tamu to din ma za ali wo hai ko mo mri di shi nyam shi tamira bo se zenga so to hoi ali pau mai dong ka ting mai dong ali piu mai dong wa shi mai da ha ko mo mri shi bo masai wa kam bo kam shi bo to hoi ta lui ye ta len nei masai ka tam bo ali wo traditional knowledge shi king mai dong wa za ali ka thai za hai ko mo ka sa document to kai masa sai za mening kai so the knowledge that is gained but is unavailable to other is a wasted to be din kai tibura hai aina mai khang kana si bogo se to the mai ho pi si khala ma sa mai ho share to ha ma sa ko bogo di knowledge abi in ka ha knowledge to di mai na adi na di to the kai bo ko ade ga di no way so heading na hai bo traditional I mean the importance of documentation that is a heading na din kai bo ka bo me sin na de so documentations would adequately represent the society or culture to the future generation to the heading that it is din mu din khai is hai kum go aliwo culture aliwo society se to aliwo tradition se to the aliwo the why document to hai was not to the swan I go friend to represent to rabo is the heading that is din mu din khai so hai bo indigenous knowledge I say ha the why alina document to khai ma bo tinga ali view mai do ali pu mai dong masa ali pau mai dong wa kasi mai dong king ba muka ka se dong wa so ali ka thai lo za mazang khai lo ma sa ra ha kai sia lo ha ma zo za long ma ha za ali wo tradition ali wo custom bo chang le se tu long ma ha ra di ngau pat le so it is se jinga so ha ko mo documentation se ha document to khai bo se tu wa ali le ke king bam chang ba me ali pu mai dong ring ba muka ka hai se ka thai lo za ali zang khai ma sa zang hai suna wishne din the SR Raganathan na Siali Ramaritan Raganathan joy has a father of library information science pana pugo arya khong kya pa khaibo 1951 published khaibo documentation tibuga in phukum tinga the importance of documentation tibuga ngau bu khat sentence khat ngau khaibo pugo khat ngau khaibo ba me sena dilo sai if we are going to get the best out of our industry documentation is an absolute necessity to it. Without documentation, research still cannot be as productive as it should be. Raganathan, the father of library information science, importance of documentation. That is the indigenous medicines. Indigenous medicines to alumna. Traditional medicines to the koi, master fox medicines to the koi, to set the way complementary medicines to the columns of a me, master alternative medicines to the columns of a me. I will go to the alum secumbu, a bump size visa, parampa, wahat size visa. I will traditional medicines, master indigenous medicines, but then clibis of me. The way India go context along is a Yunani, but me, Siddha, me, the Ayurveda, me, Jokatanta has. I don't come with it, and it's come under traditional medicines or indigenous medicines to in a dibra. I don't consider it as I have indigenous medicine, Alipugo medicines, Tali Poma in the Thonbamliu, Silam Pesho to the Wamposa, Pelum, Hakumo don't come Wampo, one Bamboy, Fazan said to the Katam Tanpe to Hadinjara to America, the police American American traditional medicines to American to Sarah to China by the traditional Chinese medicines to both. So I got traditional medicines to head to the Pabam to the Salat Pazan Sepo, Tambi will be bumping a little bit away. So I have traditional medicines, na say Diga Chimpulosa, Azan Chinibuga Azan Chinibu to Chintu de, Mara Chinibuga Chimpu de, Kadit Mara Chinibu Azan Chinibuga Chimpu Borona Maramara prevent your link. Di Chimpu Bobame, Kadi Apun Wira like the Chimpu Bombe is a Habugot Alwat. Indigenous medicines but that gets that why allopathic medicines one show is a hypogo. Government medicines, modern medicines one show has the indigenous medicines has a chintu. Hypogo indigenous medicines I said the two are chintuza, long low to Sarah, the two must have degas to sipal say alina each come hypogo say has that through trial and error method to it. 10 Medusa, Hanka Medusa sipalosa to 10 one ball. I knowledge I said is passed down to so orally it's come only through orally, pass it down through orally to a number. The computer Haikumu knowledge has indigenous okay fine. Indigenous medicine set is a high set or to the world. It was na
The sum total of knowledge, skills, and practice based on the theory, belief, and experience indigenous to different cultures that are used to maintain health as well as to prevent, diagnose, improve, or treat physical and mental illness to the World Health Organization that it is defined to Haibo. Several Maza to the Haibo UNESCO na dito kay go me kadi katam bo to hay scholar dong kang kasi sima dong na to in this hay bo indigenous medicines bo to na define to hay bo kingdom definition to hay bo kingdom me to di se dong kang sa dim ngam la ide hay bo complementary medicines but indigenous medicine mas traditional medicines to hay World Health Organization na to recognized to hay bo to World Health Organization 1948 ga formed to lobo side wang za haibo 1969 ga the haibo World Health Assembly the 22nd World Health Assembly it was a World Health Assembly ga bluna resolution pass of hani bo me send regulations in the establishments of pharmaceutical productions in developing countries where sega say establishment of pharmaceutical productions in developing countries it was sega say to the high bogo traditional medicines like a deeper he naga tinpu za ba me it was she sindi tinpu king na tinpu ba mo tong za to high bo tinpu za ba traditional medicines say high tinpu suibu ma lo it was say research scientific research with that camera line to the establishment to kai pluna resolution pass to kai siga se to the research ta kun kai ta kun ja that wang the 1976 got to the World Health Assembly 29 World Health Assembly ga pluna resolution khat loklan khai busna health manpower development to go resolution khat loklan ne sisina health manpower development to sara to lemon nung to ma ge tu di to traditional medicinal practitioner to dongkang se to zaple dongna se dongkang to khabo pamja masai se dongkang to employed to khaira le khade se dongkang to develop masai promote chura le the health manpower development se have go resolution 1976 got the resolution 29.72 ga World Health Assembly ga pass to khaye wangza se bo sai wangza 1977 ga high traditional medicines masa indigenous medicines mazie wisang we do say effective to sang we do say sipa logo side the 1977 got to promote and develop the promotion and development of training and research in traditional medicines resolution 1977 got the World Health Organization at the past to klane same with one the Delhi Declaration to 2013 the Delhi Declaration to kanibo so got World Health Organization under Southeast Asia country my World Health Organization hakaba member my in Delhi got the 2013 February when I was the agreement kan kanibo my ko international conference ka se bugo agreement to sa limituna sinai Delhi agreement 2013 sa limituna sinai se bugo agreement World Health I mean se bugo agreement Delhi agreement to say agreement ga sina plu paso khai sina di khailo wo tinga to cooperate coordinate to promote to sara to coordinate to the mutual understanding bamra country khatga country khalam pe chapiu taga ha bu se tibura chapiu bang masa mutual ha bu se transport inter exchange to the kamra line khadi knowledge inter exchange kamra line khadi literature bambu dong kang se inter exchange kamra line to the country khatna khat to the ha the hai bu traditional medicines set to develop promote to the line the Delhi agreement ga pass to khai so Delhi agreement ga se to the points q resolution ya kong khai se se dong points q sira le dibang tangla mi de same as one the 2020 2014 ga to the World Health Organization na 2014 to 2023 longa ta khanga bo future strategy plan kampotenga pluna haibo Delhi agreement or did pluna fully support to the pluna di adopt to khaye sebuna impam the one the NP National Education Policy to the 2020 ga National Education Policy has pass to khani bo sega pass to khani bo clue number 20.5 ga tali cream saring ausra bo strongly emphasize to Khaibam boys say about clue 20.5 ga kami to san siak rasilan lam de NP go 2020 go
2020 or national education policy go 20 something ka pui sara ngora boy sega se strongly emphasize to know the basic understanding of traditional medicines so ya hai boy sega se emphasize strongly pluna dinbora sega to hai medical doctor to hai modern medicines to doctor ma dong MBBS ma dong tis ba ma dong doctor na di hai bo traditional medicines hai se to begin ba me adi ma zi effective di chi to se si bo zinga so to hai medical doctor dong ka na di hai bo traditional medicines and basic understanding basic knowledge ban ba like ti to ra boy ti ra boy pli bo sala ba za khai ra boy ti world health I mean national education policy 2020 ka to strongly emphasize so ka pass so khai ba me hai se di to what think ma transformation nei to alu di men lo mai to di men nei tin pass so khani sai su ja tin tin so ban tin so nei to di men lo mai so I what bang dong kang hai dong kang di khang sai da I lian khai ni bo de di our slides is then I will have a screen says here to the king go la ni using so to that bang the indigenous medicines was the importance of indigenous medicines kasi to the importance of documenting indigenous medicines is a one answer. Hai bugo indigenous medicines set aluna to hoy document to kaisara wira boy to say ina. King nara ya lo ba man ni tura. Hai bugo aliwo geographical area wa khapuwang batinga di to alu hai northeast my northeast was state dong ka Himalaya go rains ba me so Himalaya go rains wa so ali di pri me na sina to hoshina zo me hotspot of biodiversity to the sina ba me so hai bo ali long ba bo ka diga se hai ali to hoi liang mai wo context sa pri wang botinga ali na liang mai ram ga sing bang piu bang ha bo bam ha de he bo go piu bang ram kui bo king bam de se ga se piu bang is a medicinal plant hai se king bam de se to ali na sima ja sat ja tingkun ma sang piu bang sang kai de kam sat de kam ha ja kam de alu long ba me hai se alu document chu khai lu ta de sara hai kum bo se plu do ho di awareness alu liang mai kap ka di awareness was ne je belum me je plu do na plu knowledge pa lo ja hai oh hai bo bang se hai kum bo ka chiu sa de wi ti we hai kum bo ka tai sai wi ti we tu ku si wang ja plu do na se kum bo tu sang medicinal plant dong ka to this is a preserved source ne dum to I go field work in a type village adu khat nya la pe to ja khang sai ta ku bo wang ding ha sai me na tu din ne hai bo chu piu se hai tu wi bo ram ga phang ni wi bo ram bo pal ram lu ga bi de ram hai bo ram pop lu ga se ma sa hai bo zai ne amman lam pe king ma sa awang lam pe king tu bo king din ne tu di da ting ra se ku mo la pe king de tu to hai ra se ku be ding ngau ta wa ne endangered thong ni bo phang ta wa ni bo so so hai bo phang ta wa mo se de kam bi za hai se de kam bi lo tu de ali no ho knowledge ha bi za ali ko ka ba bo sa za ali kan sat za ba bo tu sa kam sat ba se diga su kam sat ba lo sa ali da nai ina o ali nai pu wan ti bo ga I hai go lam pe po na di ya re ya bo de di ya wa tang la bi za ya sin ya za kam jin kan da khai la ta mi de se ga se ali na phui bo tenga hai bo chu piu bang wa jiu kha te kun ting kun kan sa bam bo se de lo the shifting cultivation ga di an kam sa bam de shifting cultivation ga se ali na de tu da chu lo bi bo tenga se bo ram pok lo ga bam bo sing bang ka ring bo piu bang wa jiu to se kan sat kun za bi sat kun za riang ken pelang ga bam bo pi chang na to kan sat za chứ aluna kan pa bang kan sat ni bam ta di to za pasiu kai khai bos na solan sui kha wa li thau ma sa chứ đi thau lan za za pasi to din ma za ta men to tang kan sat za za li ko za piu bang ko wi ko na se te kun ma sang kan sat za me hai se di to za endangered to wang se zenga so hai ko mo piu bang ka se phang ta wang de de me so sara documentation hai ko mo indigenous medicines nong kang thing khai sara wi ra bo medicinal plant ga na din bo ra medicinal plant dong kang hai ko mo dong kang se piu ko wi bo dong kang sa document chu khai sara wi ra bo so aliu liang mai ko context di aliu liang mai ha lat king ha lat tan boy aliu chu piu bang wo khat bang tin din bo tenga ja aliu lat papulun ra sie chu plu wo paniu wo structure dimbo wo leaf wo structure dimbo pa bang wo structure dimbo
cho đây đi bazan đi lo sẽ bazan là ishi mà cái bazan aliu liang là cái gì mà liang là cái hỏi cái gì không sẽ kinh aliu ai đầu bộ mà kinh tàu bộ cái gì bộ tàu bộ mà aliu hay cũng đồng cảm là kinh tàu bộ cái ai là kinh tàu bộ sẽ cũng đồng cảm sẽ là document hoặc hay là giá aliu sẽ cũng hay cũng bộ mà sao endangered to một đồng cảm sẽ in aliu na Ramslo hay shifting cultivation ra tenta ke juga jingan la de sa shifting cultivation ten jibam tadi masala deforestation kam jibam tadi alu no to sera hay kumbu dong kam jibam tadi hay bu bang hay bu piu liu bang hay tu bo se wiye tu bo se hay marabol chimpiwe hay tu hay bu bang se to wai phangta ho mine hay kumbu bang se to hay liu ram ga ngau ta mi de tu bo se paliu na ngau bo ting na te tu se lat wang ja paliu ram paliu go karam long ga masara paliu go lopo ga masara paliu go kareng long ga tu za wang khai za leng khalan za tu za le preserve de chulu adi conservation de chulu za le preserve de chulu tu za conservation tu ra thindi thimpiu za thindi thimpiu za sai leng ti tu dark khai tu za makwat dark khai bo ri khai bo za conservation za tu khai de tu wang sui bo di alu wa bam sunai tu im lum mai hai bo indigenous medicine sai se tu hai World Health Organization recognize ni bo to we to bo se effective to kadi side effect it tame to se my king na area ku ku mun tenga to jang away it's less if side effects is less to tam thu bo allopathic medicine sa dung kang ra to modern medicine dung kang sa side effect di king bo to doctor dung na de ai ma ra ku mu tenga masara ai aleng sepiu tu bo tenga to sepiu nang na le wi masara na le wi nang mara masara sepiu chu de lo tu bo doctor dong na kang di sa dimura side effect di kain di za te pale di bo sa se piu ai mara kum da tiu te di sa dose tiu hyun di mara wa khan di mara kam bo na ai poli wa side effects kam tan di za so hai bo go indigenous medicines masa traditional medicines to hai the World Health Organization go report ga pivo tinga 80% of the world developing country depend on the traditional medicines, masa indigenous medicines way. Ala pula go World Health Organization go report sa suja pui kumputinga. Jab hai bogo World Health traditional medicines masa indigenous medicines to hai. This is Germany, Germany and France go doctor madung allopathic doctors madung na regularly prescribed to 70% of the allopathic doctors in the France and Germany regularly prescribe indigenous medicines, traditional medicines. To go area indigenous medicines, traditional medicines. We the documentations, importance of documenting indigenous medicines, traditional medicines. To say in a decam important to wait a lot to say to alihu endangered to one book de se dung kan se alihu knowledge gen to palandra lang di khadi de serwa namaja to hoy alihu po mai dong hai ko indigenous medicines hera ta alihu dong longpa ma bola alihu po hai kum bogo civilization to hoy kadi kali wang ma bo wan so hai kum ni bo ping du ka hai se hai alihu dong ho to hoy ha kum so ha phu ma ha wang za ba me alihu pu mai dong na alihu po pe ba Cuba ni bo saba ni bo Cuba sa treatment comes tikun kai thing bang ni bo jadi to wai le huwa modern medicines wang za allopathic medicines wang za la lo sin za tikun rescue restart long ga za machu na za se kham sa ka ting ni de za bang ha di ha se ning ga so za ha di ha ma king ha kan yo king tibura in a din bora hai bo traditional medicines sai se ha ali document to kai ma sa document to kai sa Saya wira boy itu bora. Aku example fibo dinbo tinggal apau sehai apiu do pon bo piu pesan adin sara nan song dinang boy pesan sa. Senap nan song dinang sehai apau sehai Arab puluan ga tu apa hai. Traditional medicinal practitioner itu the doctor traditional doctor masa indigenous doctor dalam desa. Sekumbu kawe itu mara chuniwa mutu ahi ha da babu. Japa na treatment 5 mil drama tu pana treatment comes a Thonbamliu way. There's I not you to bogo I make the ngau tang ma de apau tu ra. Jadi meri din wang boting mai na na pau ra hatiu bu to tiu bu de
a fan mai to a fi ja fan mai to pi treatment kam bo de a sara ka buira ra mra wa mu to pana a fi khaye to ja aram lo nga ro na ma ja nam sang na nam pe so mrong ki backland so pon khang ja na pau na to ja pi wi kha ja to lei ra ja pon wang ja wi ja ting kun a fi ja ting kun a chi hu a fi khang ja wi ja po tal ani e tu bo mari di ai pau mai na anai bna ding khai bo pon ai chu to khai de jiu kha system zima mo lo ta ai ding a mek ang ang ma bi si ma ne ta ti an pau mai na anai mai na ho ding khai bo ai chu to ko bo me sit wina dim ra hai bugu pa na a pau na si bam ni bo traditional medicines du kang se ali na to panna ka dang ni sila ma wi de when the knowledgeable persons died the knowledge died along with him tu bam mo se there's a second cup ja a pau sina ja bo knowledge ha ko medicinal medicines go traditional medicines go knowledge se ja pa khong da sai ni de pa na si mo se panna ho jin khala ma de record kam khalu ma de document kai khalu ma de se ge jinga so hai kum go knowledge hai document kan khai ma kam khai sara wi ra boy du se yan ma man ning pat de to treatment kam go apau na malaria marabuga masara typhoid marabuga de punu chibamyu lo masara de men chin lo de khoring chin lo ti bo se mai di sila mai di sima za to ba me se jinga sa kumbu go knowledge ong kang se ha mi ma bo ting ha mi ma bo ka ha kumbu go di knowledge ong kang thoi nam pe di knowledgeable person to the kang se ga ha ma khwai le nam ram adu liang mai ka bi di se kumbu go knowledge ong kang document to khai sara wish ne do za in da to din khai boy the hai bo go knowledge I say bo documentation importance of documentation to bo ga di mai na king na da ria khong ga dir no king na no khai ba me ti se du chang na din kam la mi de za ina hai ga su din khang din kum ja loi khai ni te to slides da to hai tam bo view ban dong kang king ai ro kha khai de ti se liam do liam ngam lan na jing su to za hai bo than I would talk to ina din khang de kun ja in the importance of documenting indigenous knowledge sa alu pui pu mai dong alu ching se hai document to hoi chu khai ra la bi bam sai ja din khai ja to ja hai ka so o ma tha mi ta ne sung ko de thank you de hadi speaker fi de ali dai keng ko ba mo tin ni se din khai bi de se one ga di chap cha na we kan sam chu ali 6:30 dia tôi đã cảm nghe sẽ audience mi lên buồn bị hay mình tin ni bỏ quay xem như vậy the audience mi ni lên quay xem nó cũng một cái dan konsep muka mana si buang lagi kat ni kan ya you run na hai indigenous resource ko kumu adi yang you pun kam ki wongan di si adi medicine indigenous medicine ki thin banda to khat thin tak mu ba ni go on research that hai gì hai sister alio hai bo indigenous medicine sai se thoi thin la thin ta ma khai thin keng na thin bam khai nam lam pe cha thoi din bo te yo wi mara thoi la to din bo tinga ka tan bo laina db bo mara bo kumbu ga ras di thin mo to sima nge to di alio to minor dongo thoi awan sa bo masara thoi typhoid ka katang di thin ma keng bam khai cha typhoid ka thoi chum sa awan chu bo ga sekumbo ga chinbo keng bam khai chin di thin keng bam khai cha to tam bo ga di to the cancer ka di to the hai bo go bu be area lam pe the thin di thin keng bam be treatment di kam sang kam bam khai cha hai mu do kang cha the thin ra alu modern medicines ro na to alu to hai ka tang ra alu hai bo go traditional medicines ho practice ra chu ta mi ne to bo bo ga di thin keng na thin bam khai di mai keng na hai bo go medicine traditional medicines to mangai the modern medicines of thinking in the town area lampe masa city area lampe nam lampe di have modern medicines of thinking home ni de to what allopathic medicines of the traditional medicines of set di chin ta wang bo
mình lùm mai đông ngang là lùm make cái ngầu khai mà một gì mà số thì mình lùm mà một nặng mình một cái ý cái tăng thì mình lùm mà để ra thì nó ra ra vậy I want to boga chiu mà ít cái question mình hết là mình hay là chiu bấm bấm này chiu bấm mẹ chưa mẹ okay question cho mà để giải cái hay là lo xí mà cái xí là đấy na cái điểm cũng giờ tụi zoom cultivation cái cam boga cũng bo aligo Ayurvedic go extract to suy bo simbang ra me waju ra me kamsan ne mi ye din ne đó mà gì chứ ý đi lưu hay chứ thì aliu khó zoom cultivation hay alternative toจะถอยละก็ keep the open มาไงจะ zoom เส traditionally aliuใครก็เนี่ย practice จะวางไม่ไปติดถอยแต่จะaliuก็ practice จะแบบไม่แต่จะ zoom ให้ก็วิบที่แบบก็สาวที่แบบไม่จะ first ละ aliu ก็ livelihood ให้ zoom ที่เดkeyboard choice ที่หายจะดิ้นช่วยจะไม่ใช่เนี่ย pollution ดำเนี่ย pollution จะ经常经验这点呢，这个的买个项目呢，干宁顶多人对了呢。Zoom cultivation 个 pollution 这米囤个，我就个 pollution 个白色，city 个 India 个 city 东，Mumbai、Delhi、Calcutta 还个 Bangalore 咁个 pollution，还个factory 个 pollution，max 啦，gari 东个 vehicles 个 pollution，那看呢 produce 个tiêu爽，淡下位这点呢。ก็ล่วงลำดงน้ำขัดมันจิมสองเดนนกมิวทิมิกุแม่คนจะตามไม่แน่รถน้ำมิวทิมเด这个critic 條咪你吧咩？係這個得開是咁噃這邊呢幫人咩 important 個條噃人咩咁嘛哈個吧唔是啊？你呢 alternative 下正下噃在我係嘅，這個啲 alternative 下即係 link 裡呢噃 transplant 咁噃，即係乜啦？個嗱你個點係小噃路係嘅，即係啦，地是地咯，係不幫是地呢條標咯，係是地條標咯，即係แต่คำว่า record กัมปันไม่บอกที่มาสระเดี๋ยวเรา archive ที่เป็นไม่เป็นจำเนี่ยแต่สกุลบอกกัมปันก็ไม่เป็นสิ่งอะไรหนึ่งปะเก่งบัมจังบัมสุนเนี่ยจะอีติลูกใครเนี่ยนั่นเนี่ยดินเปิบใส่สุดจะอีติ follow up ที่เล่มละเลยอินซีจะกัมมันออกมาแต่นั่นเนี่ยเราก็ talk ใส่สุดจะอะไรที่ลูกโตไปที่จะดินข้างเล่มละเลยจะบัมติงก็aku si alternative waju ngopen bawa cina kalam gu saik nane study ke thiwa alternative de kam jaiga sne kam suilo chala jai to ine te mening ga nane dinbam kumja documentation kam ja khade mara replantation kumbo masra sikumram si psi phiu pa bo phiu khoi collect thulu ne che wagu kam bo ai ki and link bo cham ne agu farm ga link bo skum sa kam bo practice kum sa kam sui chu te ngor ngopale che ka tam jai ga ti bam khaw ma nó cũng sai làm trái nên chỉ hay lo chứ request thì hay thank you ít sai khát go in làm mình bộ đó cha hay cũng bảo liệu yang my context village to hay cái aliu na to hay reserve forest na sar government khoga register to ma za aliu nam mai na to hay aram ga katang za to hay songram ta songram ga so tat we bo tinga soro ri se lo telan ma ra reserve to khaira lai za ten khai bo kum za to sara to hay dilong mai do dailong mai do kan adi to za dailong mai do kan ra forest ka pi government ko plan go forest reserve ta pi ni kum be za hai kum bo go forest se hai na ram khat se hai to preserve to ra lai se kum boจะปิวนิวบางจะปิวบางตรงกลางมาเสร็จสิ่งบางกวีกูตรงกลางเสก็เสมาใช้เขาดริงบางตรงกลางเสร็จสิ่งบุ้งก็เสโลสุนมาเกยจะเหลือ preserve ทุกใครกุมบ่จ้าเสร็จทุกใครสระอิระสุยสุเน่วิสุเน่จะได้มันลุมนั่นไปได้มันลุมไหมมันหนึ่งไงดิเสกุมบ่ได้ให้บุก answer ลำเปร่าเอาสิไรปิวบางสระเวลาเอาสิไรปิวน่ะสีดีสีจังเราไม่ได้ปานะปีสระดีวิราไม่ได้ปานะให้กุมบ่ลำเปโอ้ฟิลปานะ
forest ga wajiu ka sam kam khang mi biza pa che ko boga hai chu sa ra bo hai chu sa ra bo tu di pa na si jiang ban ra bo de ira okay คัดมันอยู่แค่นั้นเนี่ยใช่ป่ะsi aram mai thalon pau si na pau si poi krai ga alugo ayurvedic medicine expert le si nan din bo kumja leprosy kum dang da di tliu tang ye chi tang ye je na din bam me je khi ti khi bra bo je lu khai kan da alu liang bu chenga leprosy hai wi khai ngam bo je bu hai liang mai go mari ga chiu nui bo je ho go mari ga alu ngawe pa hai จะไม่คุยเขาจะดิ้นเนี่ยจะได้ปวดข้ากับพวกก็จะกุมราวังไม่บอกจะ deadly disease skin disease พวกวังไม่บอกชีวจินุยบอกจะเขากุมรีกะจะโดนใจกันนะพวกก็จะมาราไม่จะขี่ดาวลาไม่จะประตูน้ำกันหาไปเลยน้ำห่างกับแมงลุ่นเนี่ยมันน้ำกับแมงลุงบำติงกันนะครับแต่จะเราsalamander จะมา lizard จะมากุมเขากูลุงต้องเอาลุนเนี่ยเพราะเขาสิเป็นมีกำตับลุนเนี่ยกำมาจะแต่ตู้ก็มาแต่สิ่งเดียวมันกระปิดวางจะมาระกระปิดเตาจะกระปิดปรวนน่ะจะได้ naturally กำมาจะกำตั้มไม่บอกจะได้วิ่งเขาปุยสิวางแล้วเนี่ยสิ่งหนุ่ยขัดตัวชิวลุ้นเนี่ยซิมหนุ่ยสิเนี่ยเป็นมีใต้ใครแล้วไม่แต่นะข้าเจงเนี่ยลงแต่สิเป็นมีสมุยเป็นอะไรไม่เนี่ยจะดินเนี่ยจะสิบกุนหนุ่ยจะป้าจะทิ้งพิวลุ้นเนี่ยปู่ปุ่มกับใต้ลงกันเนี่ยก็ควรรีโปรซีจะหาไม่เนี่ยจะดินเนี่ยมารีเซ็ตจะกุมบอกให้พอเปย์เก่งอะไรแต่กุมบอก medicine practice ก็ที่ว่าให้แบบไม่ทำอะไรกันไรต้องใช้เส้นเนี่ย是这还有leprosy week 跟汉堡，就还两户个那个来个那办他个 Bible 个啦，还有 Old Testament 个那 New Testament 会定个 miracle 那 week 还是那还 report leprosy 啦，还有个 Bible 个写个 week 还俺们不单哈不你会来个，这边是 kumno hin to outcast 就是 kumno hin to 南湾哈不了呢。มันนำจุลใช่ป่ะสระแม้ว่าซิมีเดจัดใครกับอิสราเอลกูไม่ลงเข้ามาใครละแม้ไปอยู่ลงนั่นจะสกุลนั้นจะใส่ใครจะลงแบบนี้เว้ยจะไรมาดีจุดเอาเว้ยที่ได้เลี้ยงคู่กันให้กูล้ำกันวิใครกันงั้นแบบปุ่มตันมาสระจะพิวนิวถิ่นนู้นเนี่ยมาสระ forest product ถิ่นนู้นเนี่ยวิใครกันงั้นแบบทักเกอะไรกันสิ่งเดียวจะได้ลูกใครเดี๋ยวจะเสียบลูกจะได้ได้ experience มาไปซีมาที่สกุลแบบทักเกจะได้ลูกใครเดี๋ยว那包係話咁個時報嘅即係點樣嘅，即係做嚟 IC 上嘛，即係難嘅點使出就經過喎，馬上啦，準過喎，得啲咁咪即係人生概念，當機會。準過嘅。你看跟你咪幫佢設啲 class 嘅睇咪你睇了本，講什麼？Okay, jadi ini punya nyukai ni. Hai, nang na field work di masa ranu research tak kumbuka aliu present status indigenous medicine traditional medicine practice tiwa mai aliu status hai se tiwa lo present ga aliu sepiu hai se tin piu bam khama tim chamai dong na aliu to mulum du ja tin piu bam ma cuma sara oke liu practice hai se de tiwam lo se khat question khat tu sara khalan bo sena klu din tau khat ni bo maswang di na din tau ni bo we archive chu khai bo ha sara hai bo new hai se hai bura ga we hai bo men hai se hai bura ga we tu bo hai se ha sara liu ko ga hai bo practice chu mi dong di liu da so practice chu wang bo to di follow chu tam za liu leng liu rona liu khian chu kambodi ni bam sekumbodi chu we bam me thaimen covid ko pandemic ko wang bo ga liu kholam pazat chapiu leng tu za hai se sai wi ra boy hai se tu covid to ki wi khara bo ma se protect ra ha kumbo di pade se liu ko ga documentation kam hai bo ha bijeng ma tu bara traditional ko practice hai se tu se khade tu nang ko hai kamam se wi chang wi e hai bo go ina din khai lani bo se nang na kamam se ali practice hai se rai ga din kum za hai bo new hai se hai lang wi e hai men hai se hai lang wi hai ko se proper
document proper archive to khai sara se ko regulation ha sara ali dong traditional medicine to di malum dawla bu di pon mon ga wang mai nong achu pade se din tau khai bo tu nang tawang bu to hai no research ka present status hai se tu am no practice tu am no hai se ai to khai practice to za bambo dong kang se cha tu plu dong ko profession to za ten bambo to di ngau ma nge cha plu zu lo ten za u kha ten za tu ten bambo king gam le tu plu ko plu dong si khai dong kang se tu za mai dong na hai ku chi bo se si to khai zan ngai lam he wi aram phe long ma cha ang khat ba me sina ko mo dong kang se tu za pan dong kang se di bam me tu hai hai tamai ga tu hai ne ha gai di long gai di tu zau pazan wo wizuna mai ko me pa pazan mangai lam ne pa param thon bui bo tu ma tu za se dong kang se di tu profession tu plu dong kang tu hai tu lo ten za ma se plu profession le jo ten chup chu za ten mai ra hai tu di plu dong kang se ten ma zoi za plu dong hati we tu bo tenga mai na plu ko a chi khara le ngo bo tenga plu na tu za me a chi khai bo tu bo se tu za ba me tu hai kum bo se ngau pa za tu plu dong kang di plu dong profession le tu ten ma bo jing so plu ho di ha kum bo knowledge dong kang a wo bo jong tu plu profession le tu ten za ba mi sai tu sing bang tu bang dong kang kum bo tu ma sai tu hoi khau ring dong tu hoi din sara ko long jun kum bo ma sa da tu hoi di ha wi ko li na ji bo za se di khau mau kum bo tu luang ko dui khala de plu di chin bang ta si se to na si bang de se bang chui dum lum me tu di plu dong kang si di si za tin tin za tu za kam bang me tu plu status ra tu pui sara din hai se plu na hai tu za tu hai virus tu lo virus dong kang tu sang la lo di lo lum di lo do la ma plu na hai tu tin piu hai tu hai tu bo tin piu hai ni bo tu lo din bo kum za hai kum bo ga se hai pui to tin piu tu pa ma ra ba se hai pitiu khai za ti hua chu zu pitiu khai tu za tu ni tu tinga aina di se ko ba dong kang se record kan ra lai bo for testimony lo ra lai so pui mara mai bo patient to se tu za lo ra lai di chu keng za kam za se ga su puan di we de he se tu za puan luwet bo sina result se miz pa na rap pa wi practitioner na din bam bo se miz mi mo lo tu se id shi ni bo ze so se si ma sa record di tu za san sel za ding aina di ago research ga khailu za so nai aina publish ba tinga mai na thin piu za wan bong bo tinga di problem hadi king para bo di ba message ga so ha ko mor hai go lan pe ra point hara risky to we bo have indigenous medicines land ra cha tu di alu di kam si hai bo go khang khat khang ne tu di mana kha pa aina din tu hai du ga da nai kniu ma chaw bo tu ga mai na hai che tip chu pi khai ja wi ni tu tinga i pa na tu khai la za sina ko ba mi halo patient ba mi halo du ga thai ting hai tu ga mo ban ba mo wan ko ka tu ti plan lo ga se ko patient ko testimony lo leng ro na tu ga ai ka lo pa nam lan pe pak kalan bo tu di bang de se ha ko mo du kang se tu za lo blue tung kang se blue ko testimony se zo masra di dawla bo piu chu bo tenga u khat tenga di khang sai bo ro bam ne tu ra aina general dong ka aina chu na si bam bo ka sera se dong ka ra tu record kam di wa ti kam wa the blue was status ra was you hadi we magar financial economic condition la na we mag ti hai bo hai sini we in hai document chu khai masra hai bo go tu hai alu practitioner dong ka di ha wang bo singa so hai do kang se tu da knowledge se tu kung sat mo mi ra kung ma ha mi ra bo when the responsibility has so the for that concluding speech that you can allow him to say okay thank you de pizza thai nai adu ko speaker piu Paramjinang nadi pu pai pu topic adu indigenous knowledge with a special focus medicine traditional medicine ko lam ga te din mui din khai za do these at kon ki we pizza nang no research hai se kamui kamra leng ging bam de very important liu nang din tum za
practitioner me dong di tam kumi de knowledge hai se di ha kumi de se ali dong hai se no hai bu knowledge hai se ali dong document yu kada ging bam sang bam ne tu ja no research hai se na kamui kamlo tu hai se ali yang mo foundation go side lam so khadi our personal side lam so tu jan to encourage yu kala ne tu to hai se just point comment khan kha ali go traditional knowledge hai se ha kumi tu ali hai medical science wo hai aliu medicine lam kamong tangla tibo kaga se to hai healing center prayer center hai se another kind of business booming in between riga tradition knowledge ko di si kama to di thinpiu zai kam hai medicine lam di thinpiu zai kam to mix user kamam bo hai di to za ngodi ngoi to za as a liu hai se as a business kamam bo di ngodi ngo pa de se ha ko bogo area angle dung pikhang na se di nang go hi na research kam nu za kam khai lo to sen to din tau khalan boy di cha thone tu za ali dong thai nai ali go yang mai talk yang mai foundation go talk ka wang khai za bam mai mathiu to di cha thon kyu lan ne pleng tu za pon rai pak khai za hai bo go ali go talk khai se pi thui khai da ne tu za wang khai za bam mai attentive khai mai to di cha thone thai nai ali program ka keyboard di collide thim za ali go ali kam mai ka se mi dong di wang ni de tu di wang am la de tu din khai mai di bam mai tu hai bu go talk khai se tu ali yang mai foundation go YouTube channel ka tu ra daulan na boy hai se pasai di king khai ni mai hai di king khalan sui tu se tin tau khalan ne tu ali go host yu khai mai miss chonmam to di thon de tu sara ali go to hai platform hai bu go ali meeting za bambo go platform hai se LCFD go zoom link so ali kamam boy hai plu na plu hai bu zoom has set is a thing to applying so LCD to the digital one to set in tau khala ne to wang za ba man chu to project za thank you sam to tin tau khala ne thai speaker pu to di to za digital one to set in tau khala ne za di dong sai ga wang na bo to khai se di mau ma za ma chu na padam wang lo sam khala no to set in tau khala ba chu digital one